Ola tun lai chu India le Pakistan in kar boina kan ngai ven tlanga India mi puichuan Pakistan ramri lam kan hoi thu pani ber mai mania kan soi to ang khan Pakistan minister pakhatin India vawa nuclear ral thuam Pakistan nuclear warhead za som thum hi kan pong pokol mai lo India tanani ti hial khan India ron vawa kha wang khan India ruai to te an thin rim thar hle ni kha Khovel sarkar lian ten India Pakistan boruak thalo an hlo thona chan ber rapo nuclear ral thuam na yan ne wang hian tuna po indona chu ma havin nuclear ral thuam soi rik tanania Pakistan hianin aram ven himna tan aram himna tan der thong beina ato kani chuan a tactical nuclear hi amang thayang ti in a nuclear doctrine hian in ziak miau mai boxia chu Pakistan hlom na chu nia India ero hi chuan no first use policy he kalpuya man masak India hi chuan atum lo a policy ang chuan mara chu borok dan te po ani zel tura nga yela chuti lai chuan borok ti so sang tu pakhat chu China in Pakistan hena missile thajat mai PL-15 PL-15 an ti missile chu man mo takena thon rum ti report oma hei helai tension ti sang tu pakhat ani le mekani India le Pakistan in kara borok sang chhozel kara hian Pakistan Air Force chuan China advanced PL-15 long range air to air missile angte andong thar nia soyani hei hi indo thlona atanga ka chhuwa chi missile hoi sar tak mai ania BrahMos missile ne na khai khin ani hiala he missile hi thatakani Pakistan Air Force hian JF-17 Block 3 fighter aircraft thar bera an man turin PL-15 B1 visual range BVR air to air missile ang hi an mamoa chum han modakin tun India ne na Pakistan buai kai noya hian China chuna thon thleng nia soyani BVR missile anti hi mitam hu phak chin PLM thlenga ka phak le target chu che thayang khania missile changkang le thatakani defense chungchang report tam taka chuanin follower noinga nei class report in atarlan danin Pakistan Air Force aircraft PL-15 missile tur hi China People's Liberation Army Air Force PLAAF internal sokatanga lak chuani thu soyani a China ina aram chung thil atana mantur ral chhualo watana astok sumi atanga Pakistan pek chuani thu tarlan ania report hi adikani chuan India le Pakistan in kara buena sang chhozel kara Indona lian zok all out war chuak thei tura heram pani ta hi anin ring dun le tina ni dona Beijing atang Islamabad ral thuam manga pui na lian tak om chho mek bokani chutiang ani chuan PL-15 missile mason tak changkang tak hian long range anei thei dona wangin Pakistan Air Force a hian tactical advantage hei hian a pe thei dona Pakistan Air Force fighter jet te chu IAF in do thlonete atanga hlataka tangin heng Pakistan Air Force in do thlonete chuan heng missile te hi an kap chuak thei don ti na nia Jebira chuan India boru ka thlok lut kherlavin Pakistan atang point heng PL-15 hi India beinan ka chhuwa thei ani don tinani PL-15 hi han bel chiang lo tiang PL-15 hi China ina air combat anaina atana missile achuan vorber te jinga mi thlona atanga ka chhuwa chi a chuan ania Beijing hian nikum November thla khanin Zuhai Air Show khan chuang takin lo pholang to nge ni China Aerospace Conglomerate Sarkar ta Aviation Industry Corporation of China AVIC siam PL-15 hi active radar guided long range air to air missile AAM chung ko singa mi ani dual pulse solid propellant rocket mangania AESA active electronically scan array radar anei boka AESA radar hi true way data link nena inzom tier ni in targeting diktak achu che thaya mid course correction po kalpui thayani amjia chuanin missile hi target kap cheturin ka chuani ta sela akal kong lai hola boro ka thlolai hian target dang kap turin tir koile thayania tin herrem thayani bokani chutiang khopa missile advance chuni operational range CKM zania tanga KM za thumbor velania amelang azong chuan mel za som nia tanga mel za som ko in kar heng PL-15 hian an kap pha ka
a peak speed a thlo chak dan ber chu mek panga borvel ni a soyani chutiang ani chuan BrahMos 1i hian a thlok chak fe don ti na nia BrahMos 2 hi India hian tuna hian active a da to em hi ala chiang lova maro chu a buai puina kha rei to vio maya BrahMos 2 chungchang hi India hian update a pe khat khop maya amaro chu mithiam ta chuan India hian BrahMos 2 hi anei ngei to an ring ani chutiang ani chuan in PL15 mek panga borvel thlok thei ai hian BrahMos 2 kha chu thlok chak jok turanga yani a mek paruka tanga pasari borvel a chakin BrahMos 2 kha thlok thei turanga ngai ani he chena missile PL15 hi indothlona rang China ina asiam Pakistan ina ankol a hian in thia thayani dona chena indothlona J20 hian a pai thaya tin J10C te J15 te J16 J11 J11B te le JF17 tuna Pakistan ina ankol block 3 he thlona variant a tharaber Pakistan ina ankol a po hian PL15 hi man thayani dona tin China thlona chuan vor J20 Chengdu J20 stealth fighter a po hianin internal beya chunglam pangral thuam boma hianin PL15 hi pali a pai thei bokani chutianga China in Pakistan ne na PL15 a pe ni chuanin tuna Pakistan Air Force an thlona chuan vor PAF JF17 fighter jet hian operational range thuizok anei pha don ti nani omzia chu heng JF17 in do thlona te hian India do turin India bei turin ron thlok chuak ta sela India ram chung a thlolu kherngai lovin Pakistan van bawro ka tangin heng PL15 te hi kap chuak in India ram chunga target te an bei thei don ti nani chutianga ni chuan PL15 hi Pakistan in andonga ni chuan India ina Rafale atanga an ka chhuwa ber tur arin AIM 120 emo meter missile emo te chu heng PL15 hian ma chon dona an ka khin don chin teang PL15 Pakistan missile in do thlona atanga ka chhuwa chi hei hi kumsan hele som pariat khanin China chuan service ala lut trana Beijing chuan US AIM 120D amram chanlet na atana asiam chuania soyania heng missile pani te hian melza an kap thei ve ve a mek pali speed an nei ve ve bokani chutiang ani wang chuan PL15 hian speed le range lama US AIM 120D amram hi aphak lo ret European MBDA meteor missile India ina Rafale nena anei ta ka hian an ka khin le donila India missile Rafale ina ka chuatur meteor missile hi ramjet propulsion manga ka chuania achak phet vio maya melmalam tan melmalam pit chuana hun ommi lo khopar rangin a target a su thei dona ngayani India in fighter jet changkang beranei Rafale hian he meteor missile te Mika missile te long range air to air missile ang chi tam taka phur thei kan ti to kha meteor range si mel somruka tanga za somni borvel ania a KM azong chuan in KM za atanga KM za ni borvel heng meteor missile te hian an kap thaya aka chuadana zirle a borogom dana zirin mek pali speed po thleng thei nia soyani chutianga ni chuan PL15 missile le tuna meteor missile te hi a speed a po anin le thal thiak don ti na ni chu PL15 hi version ni oma export variant oma tin standard PL15 variant omboka PL15 export variant hi meteor missile nena ren si nang viava ama ero chu PL15 standard version ero a ren sa thui jok thung PL15 hi thlo chaklai berin mek panga in a thlok thei nia ngayani chutianga ni chuan meteor missile hi mek pali velin a thlok thei boka hretur poimo tak chu meteor missile hian ramjet engine a manga hei hian a thlo chung zongin speed sang taka nei thei don ti nani target aircraft engagement terminal face apo chung speed chuan a lut thei dona hei hi a hlom na pakhatani bok chumi nen adang lamna chuan in PL15 hi dual pulse solid fuel rocket motor mangani ve thunga solid propellant missile hi hun revak lo nuwa chau akang dona chu chuan speed up don ti nania aron thlok chuak phat kha PL15 hi chaktakin aron thlok chuak don lova chumi nuwa dual pulse solid fuel rocket chu aron kanga chu chuan PL15 chu chaktakin aron norkal donani amairo chu India ina ankol meteor missile te ero ramjet engine mangani wangin aron thlo chu phat atang hian ding takin aron kalngal thung donani
chu andang lam na pakhatani chudi lain PL-15 hian mek panga achakin thok theima sela a thlo chung zong hianin a speed thi a maintain thei dawn lova nichina kan soita kang khan in do thlona atanga aron ka chhuwa chia hianin chakvak lawin ron ding photanga chumi hnuwa solid fuel rocket churon kangin a chakmang khengin aron nor kal thung dawn ani speed pani ang rangina target a zona hianin akal dawn tina ni amai ro chu meteor missile thatna pakhat ve thung chu data link hian two-way capability na chu wangin pilot te chuan he meteor missile an ka chhuwa lai hian boruka thlola in target dang antin zone thei dawn atin indo thlona atanga ka chhuwa ani lai khanin target lok lo pon he meteor missile kap chuakin thlona atangin target an lok sak thaya chutiang chuanin boruka thlolai reng hian target supok tura control thei ani bokani tin meteor missile hi Rafael in do thlona atanga ka chhuani chuan pilot te hian missile ina fuel ei dante energy man dante le akal dan engkim real time in an envek thei bokani amje bera chuan meteor missile India Rafael ina ka chhuwa turle Pakistan in do thlona chuan vor JF-17 ina an ka chhuwa tur PL-15 te hi a paper chuan azia ka chuan an in dor tok viau maya thi pui thei ve ral thuam hlom takan ni ve an thlok chak ve boka mase hriat tur pui mo tak chu meteor missile hian test rang apal tlang hnem to zoka live fire drill po alo pal tlang hnem to viau boka indona ranga man na lo ni to boka ton hriat ro pui taka lo nei to boka ni chu arin tlak zia pholan na ngai ani bok meteor missile thilti theina tilang tu chu he missile hi Rafale Gripen European fighter Typhoon te F-35 le South Korea siam chua KF-21 ang chi 5th generation fighter a poda thei ani wang hi ni bok MiG-21 bishon phubalak na kanhria dangin kumsan hele sompakwa khan Balakot air strike kalpui ani kha Pakistan helpolten India ram chhunga security force somli je tan thata bom mangin an thata khami phubalak nan khan India chuan Balakot muna helpol tombuk an mun malian tham tak mai kha India chuan in do thlona mangin an bei chiam ani kha Balakot air strike tia tun thlenga hriat ani khata khan Pakistan F-16 fighter rual te chuan India MiG-21 tele Mirage 2000 te kan chiam maya Amram missile mangin India MiG-21 bison kha ka thlak ani indo thlona tanga long range missile ka chhuwa tur India na nei lo lai khani wangin kha IAF tan chuanin record thalo takani yaral do ti har tu poni bokani kami nu khan India chuan Rafale fighter kha an thlang tangat khania kan puan thin tawngin US indo thlona FA-18 Super Hornet tele F-16 te tin European fighter Typhoon te India po khan Rafale aya khan a lei thaya du thlang thei din muna India kha oma amai ro chu khang indo thlona zong ai khan India chuan Rafale fighter kha thlang ta ni a thlanna chana chu ral thuam chi rang apai thei hi nia tuna India nan kol mek su tharti ai po hian ral thuam he Rafale hian apai hnem thei zoka missile changkang tak European hawina an thiamna zong sor khom le scientist rualte missile technology lama mi thiam tele ram rang in ron khoma an siam chu meteor missile te mi ka te khatiang ang missile changkang tak kha Rafale hian apai thei wangin he hi India du chan pakhat poni boka chutiang missile tenen chuan India chuan tuna chuanin Rafale aron tho chhuwa tir thei to dona sanhele sompakua India ina anei lo Rafale ka tuna chuan India chuan anei ta Indian Air Force theina chu aturu ta viau tina ni chutiang ang missile thawam tak mai meteor missile angte tin R-73 R-77 BVR beyond visual range ang chi missile te India chuan anei treu to boka Rafale atanga ka chhuwa theian ni vek bokani heng pani R-77 le meteor missile te hi KM za atanga za ni vel kap theian nia chutiang ani chuan India boruak po na thlok kherlo po in India ramri atangin Pakistan lam hi India chuan kap thei don tina ni chu chutiang ani chuanin sanhele sompakwa a MiG-21 an ka thlak phuba kha India chuan alak thei ngei to arinom mase Russia hian R-37M missile hi Ukraine indona hian an mangna saviau maya tun thlatir lam khan F-16 thlona ka thlak nan po an mang nia soyani
heng missile te hi India rama Su-30 MKI omsa ne na inzom ti remo heng fighter te hi Su-30 SM2 variant ati changtlun nan an manari nomboka chu Pakistan hian Russia hena hian leitumin man lamek nia hriatani ole engponi se Pakistan Minister in India vawnana an nuclear warhead jasam thumbor vel jet ka chua anin peithua soikha helai rampani borok ti punlun tu le ti so sang tu pakhatania Pakistan hian a missile rolte lokap chuak ta se India beinan ron kap ta se India chu engangin nge loin dan don alokap thei don em kap thadon ta se engral thuam nge India hian air defense anei ti te tunruma hian kan han soichun zom le don ani a interesting view maya kan ngai thachun zom zelanga atopa kan ngai dan theu kan tar lang vele don nia tunlai chu India le Pakistan buena azuala indo mai theidin huna andin me ka wang hianin India input seina le India ral thuam han phau chua te po hi thil poyan ilem lawang chu BrahMos missile han thoro puidan turte Rafale indo thlona rual tena European ramtang rual tena an thiamna le an hriat na zong sor khoma an siam chua Meteor missile te Mika missile te Rafale in aron thlo chua tir tur aron ka chua turte chu Pakistan tan torhlelom tur takani BrahMos missile na thoro puidan te kan hretowa aircraft carrier INS Vikramaditya le INS Vikran in thurwal in dolong rual machon hu phorom dan turte ral thuam phrang nena mel ma an liam kwal turte ngai tu chuanin India chu che puiveu turanga yani Rafale fighter le Su-30 mai ba ka tuin hoi longa nei te INS chagra tharhuinga dan tur ngai tu phei chuanin Pakistan hian India hi zuam ngam tur chi ni amni chutilai chuan indona lo chuak palta lo sela India do pui turlam hi kutsuin anom hle don bi khawlova Islamabad atanga missile ron thlok phei tur hi India hian engtin nge lo don son don mel malong thlona le teng te kap che tur hian India hian theina sang takanaya indolong tuin hoi long te borok le khomola trengin mel malam ta na chiat na thlen turin India missile te hi tir chhu an ni dona mase soitongin chutiang che chuan red corner lam hian kutum an ron thlo chua tir ve don sia engtin nge India hi lo in danang ti chu thil poi motakani tani melma missile ron kal laka India in pu chana lodang tura India in pu chana tuntrum chu an ngai thla ho le rep mai tiang Prithvi air defense le advanced air defense system te India hian jet fighters cruise missile le air to surface missile beina laka tanga lo in ven na tura nei nual mai Akas hi munlai hol ka phak nuclear thachakna manga thuama niya DRDO ho kut chuakani supersonic tha a thlok chuak thayaniya KM somthuma hla ami indo thlona asai thathaya meter singkhat sangre ta sanga polon thain khomola tanga boroka mel maral thuam ron kal lo chhut chiat na turani India hian air force tele Indian army te hian tuna hian heral thuam hian kolmek ballistic missile defense BMD hi India leilunga rap thak taka thina ron thlen tum ron thok phei Pakistan ballistic missile lokap thla thei turte an ni dona China missile ma Pakistan missile ron thlok thla chu heng BMS ho hian an lo dang chat thei turanga yani chung BMD te chu han phor chuak chin teang India BMD te hi pothuan hi nei chi exole endo ate thenan nia Prithvi air defense PAD missile te Advanced Air Defense AAD missile anga thenan ni boka mun sang kap chi le mun hiam lama chetla chi te ponom Prithvi Air Defense System Prithvi hi melma missile local laka India ven himna thaber te jinga mi nia PAD hi stage nia thenni in KM somrat thlengka phak te an nia PAD siam masak zo khas solid fuel manga norkal chi ni in PAD siam hun zo hi liquid fuel manga ti kalani thung he missile hi cherangina ka adik viau mai KM somnga chunga chuan kap thel lo turanga yani PAD hi ballistic missile KM zathuma tanga sang ni ahla a ron kal India beitura ron thlok mek panga a chaka ron thlok ho polo kap thla thei turanga yani ya ballistic missile mun lai hol kap chi le intermediate range ballistic missile chi ho tepo lodo le thei turanga ani bokani antes tumpo hian missile chaktaka ron kal chu aka phla chiang hleya long range tracking radar le homing radar thataka thuama ni bok long range tracking radar hi Prithvi missile ka chhuwa thunun na ni in melma missile ron thlok le indo thlona ron thlok kap che turin Prithvi thunun tu ania
he radar hian India ron beitur KM zaruka tanga a rual missile zani ron thlok po alo man fu vek thaya alo thliar rang vek thei nia soyani changtlung zo ka siama ni mek zel boka Prithvi Air Defence chidang le chu liquid rocket propellant mangchi ani thunga akhal kal tu hi liquid ani awang hian rei tak man lawa da hian a tui bom thira ei che thaya chuwangin Prithvi liquid mangchi zo khi chu darkar somni pali chhong duty atan man ani lo tlang pui boruak monom lai chuan a tui hi thun lok angai lo boka boruak monom lai chuan a tui hian thun lok ngai lo boka ma se indona chu huna man du huna chuan tui hi thun mai tur ani bokani Advanced Air Defence System India ron kap tur missile ron kal ka thlak na India na anei pakhat le chu Advanced Air Defence System rual ho hian nia hei hi single stage solid fuel rocket propelled guided missile an nia Akas surface to air missile ang chi te hi an ni KM somthum bial chunga ron thlok missile nuklo chat thei tura duana nia navigation call le electromechanical activator le advanced computer manga thunu na ni nge AAD ho hi fit somni pali le inches sari borvel zeta sayini in alaya holtengin fit khat le inches rukaliana nia kg za somni aritte an nia heng Prithvi Air Defence tele Advanced Air Defence ho hi missile beina laka India chan him turte an ni Pakistan missile ho supersonic tharon thlok ballistic missile ho lo nuai thlathai turangai an ni bokani tin India hian missile ka thlak na dang Spider le Barak 8 te chu an nei to boka Spider hian KM som panga chunga veng thaya Barak 8 hian KM som sari chunga veng thei boka Barak 8 hi DRDO le Israel Aerospace Industries te tang dunina an siam chuania Israeli technology a siamani awang hian a che thei lo turanga yani S400 Triumph tunai khovel boruak ven himna man ro thaber nia chhal tepo an nia Russia siam S400 Triumph hi nia boruak lam ven himna konga chuan India hi a indu tok ro ve riau to a soitak ang khan missile ka thlak na ho kha ama kut chuak de vek an nia khovel huwa paral thuam tha siam tu US le Russia anti missile system lei tur khan mana tang to khan India chuan ngai tuana lo seng to thina Russia missile ka thlak na chi trail tiang S400 chu lei tumin India khan ma ala ta ni kha ma se US le Russia in bo na kara US hian ama siam thet lei turin India kha anor na sa thina Russia ta lei chuanin sanction lama a rek tur thu nen US khan na tong khal boka S400 le thet te chu India Defence lam mi thiam te chuan rei ngi alan buk ton ani a thazok ne soi harvio ma se S400 le hi India chuan a du ta zoka US rek na tur po don zo lo win S400 le tur chuan India khan thutluk na siama humsang ne la som pariat khan Russia President New Delhi lo jin tum khan in rem na ziania he anin rem na US dollar kluk la ding on nga point pali pathumania India paisa chuan cheng kluk la ding on zali som pali ve bel se somli pali noi somruk pali sing khatla yani nge soitong khan S400 hi khovele air defense thaber te zinga mi ania radar tha tak taka thuam ni in radar thodan inang lo chi sang sang manga ve chu ania missile ka chuana mun le lo vil na mun ran pa nei thlapani boka missile mai ba ka fighter changkang berpo ka phla thei tura thuam ani bok KM sang khata hla ami missile le thlona run kal aman phak veka ka phla turin missile tir chuak veng hal thei boka missile tam tak ron thlok phei po ka phla thei turin theina anei boro ka beina laka India panna lai no ping turin S400 air defense system chu chhanna chhuna ni ti chu India sipai ho tu te soyani a ngaidana niya soitong khan sangnile somparet khan in remna zia ania thil lian thamle security thila chin fel ngai tam taka oma wang khan ti khotlai fe ania Moscow atanga New Delhi a phur honghal vut thayani lova Russia lam hian India ina S400 an leina tura sum marro advance payment po an dong ani kha India chon S400 hi tuna chuan an nei ta a battery pani hi sangnile somni panga chunga deliver thei man be se ani boka S400 hian KM zaruk chunga mun zathuma tanga mel maral thuam ron thloka lo man fu thaya minute rei lo te chungin mel ma missile le thlona ka phlaturin missile atir chuang ngal zoi thei boka missile rang pali lai S400 atang hian ka chua theian ni KM zali ka phak te KM zani ka phak te le KM za te KM somli te chutiang ka phlathei tur missile chi rang chu S400 atang hianin ka chua theian nia fit za vel le kan niama missile le thlona ron ka phlathei fit za bor vel le kan niama missile le thlona ron thlok po S400 hian a hla lo turanga ya nia
fit sing li la ya sanga mi po a hla don chuang lovani tuna India ina ama siam ve missile ka thlak na te akol te hi a thave thokhat veo mayama se missile tam taka rual ron thlok laka India chan him zo don bik lovani tuna S400 India na ana ita ka chuanin hei hian India chan him na konga thui takma ala theidona Pakistan missile chi sang Ghaznavi ti te Sahin 1 ti te Gauri 1 Gauri 2 Sahin 2 Sahin 3 ti te Babar 1 Babar 2 Babar 3 thlengin Pakistan hian India baina na ron kap chuak thei turanga enia chutiang ho lo do tur le lo kap thla tur chuan Indian Air Defence te hian rin tok thokhat vio ni ina ngai theiani khati chin kha tu na ta na kan han ngai thlak thei chu ani le ta India le Pakistan buaina borokal mek hi adai tak tak thei lova ingtin nge heram pani te hian man lak zel don ti te chukan ngai chang zel tur anga ila anral thuam che sang kan la puan chhualo tam tak enga maza ta lo oma chung te churam chang ma sabera kan la tar lang le don nia